Kadi-kadi All India Radio Shillong ke kubur ban pulih di ibadah hon ramdi. Kimat bakong sanjong ke kubur mentak stem. Pulih ulat ke jelam Meghalaya ke jingpin inam dur ke basan sengi kum shibenta jong ke jing rakhe ke azadi ke Amrut Mahotsav. Ke sorkar ke lashimi barok kilat jingeda na ke bentak ki jaka pelang uranium hanong ba Jendrin ha Southwest Khasi Hills ong menteri rang ba ke jelah. Badhiar ke jingdan ki bapang COVID-19 ha Meghalaya kumban ribu hajar ngut ki bala pendep ya ke jing eye injection ya da COVID-19 haduk menta pentip menteri ke tenat kot ke khia ke jelah. Ki kubor babnya. Lasdang ya ke azadi ke Amrut Mahotsav ke jing rakhe ke jing dap nyupusan senam jong ke jing le luit ke India. Hanong ba Shillong hinen ke sengi da ke jing pen inam ki dur ya ke bala penlong da ke Regional Outreach Bureau Shillong. Ulat ke jelau Satya Pal Malik ula play ketika jingpen inam kabasan sengi kum ke jing rakhe ke jingkan mau buram ya ke jing dap nyupusan senam jong ke jing yo lat luit ke India. Ha ke jing a jing kren jong ulat ula ong bakani ke jing lat luit bangidon menta ke dailing ba ke jing le ba jing ai ti lut jong ki babon ki ars pas nem balalet pat ula ong bahadin kendai puai nem jong ke jing ya lenti umentri rang ba du ke riu la kawe lamaru hinen ke sengi ke jing ya dan di march. Ulat ke jelau la ong ru ba kani kan ai men sim ru iki samla bakin pertu bot iki din jat jong ki te ki riu krau. Hakawai pat kaliang kumshi benta jong ka jing rakhe ka Meghalaya State Legal Service Authority Shillong hinin ke singi kala penlong ik jing penchai pat ba halor kapang Legal Aid and Fundamental Duties Havela Fonte Shillong. La penlong ru ik juk program ha Jowai West Jainti Hills District but Hamairang West Khasi Hills District. Hanaglan la rakhe ke azadi ke Amrut Mahotsav da ke jing penlong ik program baper hakaleng ki district ke jela. Ha Guwahati pat u Principals Directors General jong All India Radio News UN Venudar Reddy ula play ke jingpen inam ha Chan Mari Guwahati hinen ke singi kum shibenta jong ke jing rakhe ke azadi ke Amrut Mahotsav. Ke sorkar jela kala ong bakale shim ye barok kilat kilenti bin penti kina bala penbiang ye barok ki jingya da ba de ke jing shangan jong ki top penlang uranium ki badan ha kashnong nong ba Jendrin ha Southwest Khasi Hills District. Haba jubab ke jing tai lengkot halor ki kai pot jong ke jing pei jong ki top penlang uranium ha kati kashnong umentri rang ba ke jela konrat sang maul pen kan mau ba shen hadin ke jing mi jong ki khubor ki social media halor ke jingdon jong ki jing pethai bat jing pei jong ki jaka penlang uranium ka sorkar marmar kala pha ek ken huan ki pulit bat ki magistrate bakin let jurep bat lalap bakam shem ladan kanu ke jing pethai ni ke jing pei ha kate ke jaka ka sorkar kala de ban pha pet bnya ru ka Atomic Mineral Directorate Northeast Region halor ketika kam pat kat kum ka kai pot balalap kam shem ladan kanu ke jing pethai ni ke jing pei ukon rat sang mau la ong ru bakakan hun ki start wat benya na nehuru kila dep banwan jurep ya ketika jaka pat kila lap bat shem baka jingdan jang ka radiation ha ketika jaka kam pat tam bat kadang long ru ka pasangan ka sorkar Meghalaya kalayo lumni ka kajana na udew yong kumba kaba praspa arkondai klur sapo arlak prapundri hajar arspa nyu tingka nadu kapor baka National Green Tribunal kala khangi ka jingti dewyong haba jubab ik jingkeli ka kenta kali jingkeli ko balabu do MLA ka North Shillong umentri rang ba konrat sang mau lo ong baka kajana balayo lumna udewyong la pendung sya kapla tingka ka sorkar jela la pentep ru ba hadu mentala deban lilam lailang prapasa hajar arspa arpwe metric ton udewyong nadu baka NGT kala khangi ka jingti dewyong ha ka jela MLA ka North Shillong ba Adelbert Nongrum ula keliru yung menteri rang ba ban ai ke jinge thu benya halor kumnu bala penyat pat ke pisa bala yo lum Henry menteri rang ba ulpen phaju ba bakalong ka bajinjar ban ai baro ke jing batai benya da ka baben rap ru ba omdan ke ek jing buri ka ba de bat baro ke jing khenjing dia ke bala dep ban bishar benya da ki bor badai khmi kanomi khmat ke Kongres nakalyang persyak kong amperin lingdo henen kesngi kala kentu ya ka sorkar jela ban nang penjanai bat pen bhashu shu ka kat lingsun Shillong ka bala pentri kam menta ban penyeso ik jing her ki lingsun na Shillong sha Kolkata bat New Delhi habon ra ik ni kamat hadin ka kenta kli jing kli ka kong amperin kala ong bawat la ka fly back kala pentri kam ya ka lingsun na Shillong sha Delhi shisin chiteo ka sorkar kala de ban nang penkiu shu shu ik jing let bun sin jong ki lingsun haba jubab ik ni Menteri Ketana Transport bas nyau bhalang dhar ula ong bake indigo kala pentrik tikinai ki lingsun na Shillong sa Kolkata na do ubnai rempang pat kumbashi spa angot kinong let nong wan ki shat shong da kate ki lingsun man la kasngi
Utai menteri ulo ong ru bahadu menta kumba arspa kandai pu prangut kinong let nongwan kila pendan kam ya keling sunya Shillong Kolkata ya kabala pentri kam da ka fly back. Ulo ong ru baka tenat kan seshim kia bandang kintiu susu ya ketiga kat ling sun bat kiwe ki jingdon kam haka ringkat ke jingi trilang bat ke Airport Authority of India. Kani ka kubor kawan Shapi na ka All India Radio Shillong. Lai tali kijing belian bangi baro ngide ban buat perking banyada bat ban lai na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dang mas ne jing dak mut bat shentur. Penjinga iway na iway pan. Habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat betab bahaya kakmat bat le e kita bonsin. Tungin ya trelang banyale persya ya kijing pang COVID-19. Ngin peteng biang ka kubor hakani ka stem. Kajinglong jingman jong kajing pang COVID-19 hapok kajela kalanang hiar menta hakaba kajela kadan stang kumba arpongot ki bedang don ya kajing pang. Haba jubab ika call attention motion u menteri ketenat kekot kekhia uba AL heng ulong bahadu menta kumba nrepo hajar ngot kinong tri ketenat kekot kekhia kiladep ban ai ke injection yada COVID-19 hapok kajela. Ubahek ulong badai tang kadawai yada kabala bante lakam yaute uknyang jingpang namar kata barok kinong tre ketenat kekot kya kidon kam ban ai ka injection bat ka sorkar kalabu ru hakmat ban pendep shwai ki ulong ru bagajing ai injection bat dawai yada ki kentei ba armet kada peteng bet wat hapedeng kejing don jong kejing pang COVID-19 bat kejing pendep ya kejing ai injection ne dawai yada ki kentei ba armet hakajela kalaken jo shaka kandai puar na ka shispa Kajela haduk menta kadon lai spark hatway tali ki jaka ai ke injection bat ke sorkar kadang temu ben kieu shaki south park san pautli umentri ketenat ke kuat ke kya ulakan turu ibaro kinong mikmat bat ba bakin ai ke injection ya da COVID-19 da kamon ngobha Kam Meghalaya Job Reservation Policy kam shamla tri kam hakabaya de ba kajing thum kam ya kinong tri contract haka Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL haba penpa jubab ikajing keli brabu do zenit sangma halor kajing thum kam ya kinong tri multitasking assistant Menteri ketenat boarding James sangma ulo ong baladep bantung kam baro shispa arpu prangut kinong tri multitasking assistant daka MEECL Khasi jantia bat ribhoi district haba jubab ikajing keli uzenit sangma bagat tei ke polisi bahak kam kadei bentri kam na kabenta kajing thung kam kinong tri contract Menteri ketenat boarding ulo ong bakal lalong ke rukom bakate ke polisi kam jutri kam haba thung kam kinong tri contract namar baka contract jong kite kinong tri kalong bet na benta shisnem Haba UMLA ka Mausen Ram uba HM Shangplang labu jingkeli badan kam ne empat ikinong tray casual Hagaru Hills ujim sang maul ong bakani ka di ka kam jong ka MEECL bat ki bor penya jong ka bakin siem ya karai Ha Assam lapan mi henen kesngi ka jing pentip bak kakala ka balai bat ka bakhadu jong ka jing thepwon Kani kakala jong ka jing thepwon kan kanthop iki South Hotli constituency ki khat artli ki district bat palat new pholak ngot kinong thepwon kin sa thepwon Tep ya ka vote jongki ha kani ka kala. Kaseng BJP kala depan penbenai ke kerteng jongki kertong ha ka ba presiden kaseng u Ranjit Kumar Das unsaya kun kum kertong na patakar kuchi pat unong ya lamba khamat kaseng u Himanta Biswa Sarma unsa airing kum kertong na Jaluk Pari constituency. Kat ba katarik bakhadu jong ka jing tep kerteng na ka benta ka kala ka baar kala long henin kisngi pat ka jing tep buat kan long ka shitarik u yayong na ka benta ki lap khandai tali ki constituency. Arspa prapusangut ki kertong ki ladap bantep ya ki kerteng jongki na ka benta ka kala ka bandingkong padway kertong shimet uladap banwengno ikajing tep kerteng jong u lapenlong ka convocation ka ba prap khandai jong ka computer training and language training department hanin kasngi Haram Krishna Mission Vivekananda Cultural Center Shillong UN Munish Singh Regional Director ka Indian Council for Cultural Relations ubalong ukongsan ha katiga jingyalang ha ka jingkran jong ula ong baki khna pule kilong ki badan bok banyo ikijing hikai na katiga shilem ai jing hikai ula kentu ye baro bukin pule batep shapang uswami Vivekananda khnang bakan yara penjana ye ka jing im jong ki ha katiga jingyalang katiga shilem ai jing hikai kala samru ki south park khat khandai tli ki sernot chiki khna pule ki bala pendap ye ka computer and language training course Bat aswaban penkut in puli sasisian kimat pekongsan. Puli ulat ke jela Meghalaya ya kajing pen inam dur basan sengi kum shibenta jong kajing rakhe ka azadi ka Amrut Mahotsav. Ka sorkar kalashim ya baro kilat jingida na ka benta jing jaka pelang uranium hanong ba jenren Southwest Khasi Hills ong menteri rang ba ka jela. Bat hiar kajing don
ki papang COVID-19 ha Meghalaya kumba andripo jarngot ki bal pendep ya kajing ai injection ya da COVID-19 hadu menta pentep menteri ketanat kuat ke kya ka jella katung ila poish ka bukut jong ka kubor ka bawan chipi naka All India Radio Shillong.